Jia don jong ka jia join kini kira armut kira ramba leng ne kinong yalam jong pi jong baro arteli ngi konsensi nang soban ong bangi na kaliang jong ka parti ngiyok mensim sibune kum ka parti ngida yok mensim ngida sngau sngan ban nga kerben skemru baka election arhajar artulai na kini ki arteli ki konsensi kumladep ong i Dr. Sanki bat kumladep ong ba Sherbor nangai skem ba kandai kasit jong ka parti NPP kata ka bang akwa kan NPP kay dongin ya kay si Kamlang ban nga katpat jur ya kini ki Arnold KMDC ba pide ban sngau hayeng hasem long homely ngong ndai ban ong barung parti rengkat berkajing sngau khonyok musim lani ba sngau wit kajing mut kajing berkat lani sngau laj lut kajabing kajing mut kajing berkat tenai bat ni haka NPP ngene thu pi kadai ke parti ke ba compare ubadang wan menin ubadang wan menen ulang don la postnem na postnem ngi yalong kaju haka parti ke jumi bat nju ya don ke jinya dat ke jinya shrut hangno hakiwe ki parti ngapai yo ehi teng ong breu mi kata kabarim mi ka batmai tip ka badade bom de datang imla banong ten re ngai i ke jinya shrut ke jinya dat ke jinya sigit ka bomi thui tha dan remangi haka parti NPP kawin melon yelong lada im ya imlang lada yap lang kata kan pi re kiwe ngai ting bagi orang lada im manga lada yap mapi tegam kata ngatrai ka bang judai bagi ni le tenara mau pi ka parti jongi na ka NPP kawin nadu kiba hapok ka grassroots nadu kiba don hasno haduk mangi kibadon ke state haduk mangi kibadon hapok ke national level ngiyalong kawai bat ngiyat kan namangi kwa ban syakri ya kari ya ke jait benriu bat kam tam ya ke north eastern state jongi barokoi tangba pintip ka parti NPP ka yen na kebentak rit pa hangni north east bat kumju ru hakeleng jongkari India barokoi ladap hipuli ya katu ka constitution jo ka parti ke jongi fisco thu ya ka jingmot jong ka parti ke jongi tenaka ka daw ngong ip ni sngan ke jingwan jong pi ban join bat ka parti NPP ban ngage skem bala dengi klan jong kong na kala ying ngin nang pen klan bat kiwe ki jelaru kin pe jaudut ya karukom trekam jong ka parti NPP kidon ka tu ka issue ke ba let's say ngiyo ki kot kubor di CM badon burom jongi belong national president ro unsa kren bahai kita ki issue namar ke jingken tha obri yang ka NPP menta ka bomlong ya kren show tlengo ong pi wating wat salia namar ngiyalam ya pi ha kalenti ka badai kamut ban ong bagin yalam ya pi syaka jaka bayap syaka jaka ka balese ngin no ya pi siteng lenti ngong pi nakalian jong ka level jongi na ka parti ka national party nadu ka national level ka state level hadu kisnong di tao ngin yalam ya pi sya kalenti ka badai tang kata ka bang tua ban ong pi to ya mit nang ni lengkap kan mensim ka basit rehem halaki jong hi konsensi halaki jong kisnong di tao sedang no ban yalap election kajaka jong ikong santa na suga banatu ya pi ya Dr. Sanki bat ya ka kliriat konsensi na syutur pa ya pi tamat pembiang kikot kisla ngilaya rai ketiket pan ayu manelang nang ni napo kliriat bat nang tay napo sugna ni aya ikong santa kata ka bang doktor tayar tresitom bat ya tia edem dotbok bagin yo ya ki artli kisit nang tay na po East Chantia Hills. Koble yapi siya